u Anđelinom stanu. Spremamo se, fotoprema je spremna, nisam nosio veliku torbu nego ovu malu, unutra su mi 2 objektiva, laptop i to je to. Idemo sada na BlaBlaCar, idemo do Beograda, čovjek će nas ostaviti tamo, onda idemo na let i onda za Dubaj. Već na početku smo osjetili da s autom nešto nije u redu, tako da držali smo fige, ali neuspješno. Evo, prošlo je 2 sata od našeg puta, upoznali smo ekipicu. Bok i ja sam tu. I evo, prvo stajalište nije bilo namjerno, auto ne daje kontakt, tako da smo morali stati nasred benzinske. Ništa nam probati upaliti auto. Evo ga! Lagana probna vožnja. Još malo. Ko bebica! Auto je prošao još 10 minuta i opet problem. Kakva je situacija, šefe? Ma niš, idemo samo da se osuši, ne mislim da ga jebe vlaga. Vlaga? Da, otkopču sam ga. A viš, imam taj konektor tu. Jedan brzi savjet. Ako vam vlaga pokvari auto, samo izvucite žice. To bi trebalo biti štekano, a? Ne, takav je isti tamo. Hvala na vožnji. Dalje. Vidimo se. Samo gas. Evo, razišli smo se sa BlaBlaCarom, došli smo na aerodrom i idemo sad do terminala. Let nam je za 2 sata, tako da idemo još nešto pojesti, popiti kavicu. Anđela nije baš zadovoljna svojim sendvičem. Kakva je recenzija? 10 dana star kruh. Jeftin. Pojeli smo, okrijepili se i krećemo na ukrcavanje. Ni na kraj pameti nam nije bilo da bi se mogao desiti problem. Drugi. Da, vraćamo se 9. Može. Možda provjerimo da ne bi imali problem tamo. Da je srpski pasoš sigurno ne bi imali 3 mjeseca. Ništa, evo ti ovako. Sačekaj ovdje, doći će neko da te sprovede dole da bi zbog policije, zbog svega da ne bi imao problem jer ne možeš da izađeš sa aerodroma. Znači onda ne mogu putovati nikog? Ima šanse. Ljudi, šta se upravo desilo? Putovnica mi traje do 10.2. a nama je povratna karta bila do, znači 9. bi se vraćali i minimalno treba 6 mjeseci još trajati putovnica kad uđemo u državu, tako da nismo je pustili na let. Anđela će ići sama. Neću ići sama. Ili ćemo skombinirati nešto, tako da nažalost ne može uvijek sve po planu ići. Velika je šteta, pošto smo već uzeli smještaj, čudo stvari smo napravili, pripremili sve za put, negativne PCR testove, razgledali sve kako, šta, gdje, ali eto, tužna priča. Umjesto leta za Abu Dhabi čekamo bus za centar Beograda. Ne znam, evo, fakat ne znam šta bi rekao. U jednu ruku sam toliko tužan, ne znam da li bi plakao ili bi se smijao ili ne znam šta da radim, ali opet s druge strane znam da jednostavno valjda je tako moralo biti, tako da idemo u hotel, idemo se odmorit, razmisli dobro, i onda ćemo vidjeti koja nam je najbolja opcija, ili ćemo pričekati par dana, napraviti žurni postupak putovnice i onda leti za Dubaj i Abu Dhabi, ili ćemo ostati u Beogradu, otići van, pojesti nešto i to je to. Ne znam koliko će nam dana trebati, ali računam da smo u gradu koji nije toliko skup, pa snaći ćemo se kužiti. Čekaj, računam da platimo sad opet put do Zagreba 200 kuna, pa budemo u Zagrebu, mislim u Zagrebu i trošiš i hraniš, ideš na kave i to, i onda se opet vraćamo kad bukiramo drugi let, dok dođe putovnica. Da, tako da najbolja opcija. Mislim, imat ćemo par dana da vidimo Beograd, sad čekamo putovnicu i dođe putovnica, idemo za Abu Dhabi i nastavljamo isti tur koji smo ljudi, ali vi ovo čujete? isplanirali. Pa nađite si curu koja je ovoliki optimist, koliko je Anđela. Od toga da je uplakana, ne zna šta će, tamo skače po aerodromu, traži kofer, moli do toga da, evo, osmijeh je na licu, idemo u Beograd, idemo pojest nešto, idemo se provest, napit.
odspavati i onda za 2-3 dana idemo nastavak puta. Može tako? Da, Eto da. da govorim. Top. Ako smo nekad zaslužili pivu nakon napornog dana, to je sad. Kakav dan je ovo bio. Ovo se opet Idemo popit cugu u apartman i mislim da će spavanac biti brzo, na nogama smo cijeli dan, ne možemo više. Ljudi, gotovo je, gasimo se. Prvi dan u Beogradu. U Abu Dhabiju. Evo, idemo popiti prvo kavicu. Danas će biti dosta lagano, malo proći po gradu i to je to. Ništa, idemo kavicu. He runs for miles, 67 fast back, oh, it's just my style. We're headed down, down, down the road. Just enjoy the show, watch me as I go. But when you're crying, you bring up the rain. Don't stop your shine, be happy again. When you're smiling. Brutalna stvar kod Beograda je to što na svakom uglu imaju nekoga ko pjeva, svira, nešto, znači ono, brutalno. Opa, na muziku ide. Predivno. Stvarila svoj početak plesačke karijere na TikToku. Šta TikTok napravio do sebe? Evo vidite, krenula s kuhanjem, sad će dance challenge ubrzo. Gdje smo došli? Šta je ovo? Ratište. Vrlo fora drveća. Ovdje mogli par fotkica odraditi, a? A jedan brzinski pirol. Pored. Odlično. Da malo bolje to okolo vidjeti šta ima. Iskreno, znači nisam ništa planirao, a ja sam osoba koja za svake putovanje moram vidjeti točno di, šta, kako. Ali dobro je, čak mi se sviđa ovako ono. Si rekla? Brijem. Brijem. Opa, Zagrebčanka. Nećeš to objaviti. Otišla je iz Šibenika u Zagreb i evo, govori Brijem, govori Ziher. Bre, nemoj da me smaraš. Ali prije svega, idemo na Ferdinand Knedler. Ferdinand. Evo, tu, 10. Koja vam je najpopularnija čokolada prodana? Dajte mi jednu tu i jednu pistačiju. Da. Nakon što smo se ubili u Ferdinand Knedlama, odlučili smo ostatak dana potrošiti na noćnu šetnju Beogradom. Tek ovako doživiš po noći ovoga. Da. Nekako je, cijeli dan je baš bio neki tmuran. Evo kad ovako baci se ova svjetla, ono brutalno izgleda. Spremni za večeru. Možemo ovako, outfit check. Odjavljujemo se za danas. Idemo nešto pojesti fino, počastiti se za zadnji dan. Što smo preživjeli ovaj tu poluput. Evo, odlučili smo, vraćamo se za Zagreb. Ja u ponedjeljak radim žurnu putovnicu i u utorak pokušaj 2. Nadajmo se da ću uspjeti ovoga puta otići na let i da će vas dočekati brutalan kontent iz Abu Dhabija.